Okay. Nduka cia Safaricom guku bururi-ini ni hingirwo gwa kahinda ka mathaa mana niguo gucakaya na kumuhe gitio kia muico uria urari murugamiriri munene wa kambuni ya Safaricom Bob Collymore. Umuthi twina keha tondu niguo turakungwira maisha na muturire wa mutongoria munene wa kambuni ya Safaricom Bob Collymore, na nituhigite matuka maitu ni tondu wa kuonania na kunyitanira na kuheana gitio gitu kia muthia kuri Bob. Ni muthuri uria rutire wira munene muno wa gujenga kana gwaka kambuni ya Safaricom for the last 10 years, na mikuritie na njira nene muno nginya hau ikinyite, na twina mwihoko na ihoya ritu ni ati uria ukwerera handu-ini hake ona kene guthie na mbere na wira mwega uria urarutegwo ni Bob Collymore. Koguo ni tunyitanire na bururi wi wothe na andu a biashara othe na hasa muno aria mari dealers a Safaricom na aruti a wira othe a Safaricom ona customers citu ciothe cia Safaricom, tukanyitanira nigetha tuhinge nduka nigetha tuheane gitio gitu na kuonania urumwe witu na kuheana gitio gitu kia muthia kuri Bob. Ona kuri ouguo amwe ya ahuthiria motungata ma Safaricom mwena wa Narok matinakenio ni itua riri ria kuhingwo kwa nduka cia Safaricom na mekorire magietha motungata mamwe nduka-ini ingi ikoragwo na motungata ta mau. Nimefika kama mlango imefungwa na nilikuwa na issue na account yangu ya M-Pesa, so nimekuja kufanya rectification kupata notice iko kwa mlango and I just had to be with the notice. Nilijaribu kuingia kaambia sasa mpaka saa 8, na mimi ilikuwa unataka simu asiki mzuri kweli kwa sababu tunarudi bila kununua ile kitu anataka. So nilikuwa nataka niweke pesa kwa M-Pesa alafu nilipe nini treatment hapo. Itabidi tu njaribu mali ingine juu ni treatment. No riu motungata maya ni macokereirie o ta mutugo. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Bio wa Wambui.